aswa ejina okuano je se asofo ntokwa ide ya na eya asefim Ghana ha sofo bia bu ne yonko se bi onye papa sofo bia timi gina bebia na obu ne yonko sofo aten sofo bi ni we nka je se Ghana fo esu ne ban a ewo ye papa no ma sofo no anka minim se dizema na se bronya akọ na wieye asofo de anka mu bedi mbuada ama ye members nketua yi se nyakopon bedi ye ho afofi ana se obebo ye ho ban a bone ana se basabasa bia ensi o man Ghana mu no we de ntokwa nko na yete eye Rev.Obofour Obofour wono so e de abeto dwa se wono onjira so dan bi mu enkasa nti asofo bi da never wonjira so dan mu enka emu sofo bi atan na se collapse sofo bi adwuma se sofo we de se be na adwuma o ye nso ani Obofour se wono onye bi da because eye unprofessional work so yes sir wodi nyankopon adwuma no kra ba fam na wonye bi nso da se wodi sofo bi abeja so de maka ne ho asa na se egu nanim ase na emo se wo be kasa na ye ebia wa ya de na mana broso ana se wagu ne ho fia mana broso ana se nsem a wo kana ye nim no na ha adwen na ono so atwe camera besi na nim na ono so aka na adwen na se wode watu ba biye na se obeja na so dem access sofo bi de onye bi da ono so e de ni kese pa abeto ama Evangelist kwasi Awuah se wosra no so gina na so dem a onka nkwaje nsam emma eye members ebegu ne na ase na onka nyame ahenie ho nsam kirem na emo se obegina so dem na asofo we nye na asofo we ye osre na ye wono Awuah na ase ye baba chimo ye osofo Obofour awo na bas ase so na kire se ni fie no ekwa anim sin bebre na kire se ne bra pani no nti bra pani wodi kotodwe gufam sra wo se wo pa chow nanim na ugu ase ne nsam na de bia wo de gina so dem a wo ka no ono Obofour se wo pa chow o mpese sa de ne be koso biem osre wa won ya eye Rev.Obofour so e de abetudwa ama eye Evangelist kwasi Awuah so yentie Obofour embrasese a apart from say me mehuru na mani bachi when na say me Obofour me didn't gina me property mo preach bring me the video I'll come and render apology and I apologize to you until say me who say wo ye me ho adwuma wo inside wo twaguo wo simi so wo sa ne ma kansam na ma bafo defense. Let's check into kingdom no preach your message yes nyame de amaye say wade de ma wo se be soliti asofo de a ene ode nkura bi so aba say omuso maye katuafo maye hutuafo omuso metuaka. Now just say they don't know how to approach to present their messages. Approaching them wrong. The ya na nkra na yebio. Send me what regression be my regret me action me inactions be. E o menyam dwuma mu a. Akra no so e new man no aye fresh. Me regretting so no so aye bofo ye me so me ye ti so for the ugina so dem wo ye no. Mebodi ba akope and the mebo menu opinion. Let me give him that respect because we need charm. Evangelist Akwasi Awuah onyankopon era bia no opegya move bi sebe ya ne ho ba ye mo ena ma ne ye nyame Awuah so design move bi Akwasi Awuah so for Akwasi Awuah me bra panyi nye se mi suru tira me kasa me bra panyi oni se mi suru no but when you charm to a member penny, it's really when you nyame na mesuru. Akwasi hu move bia no person of farm on the far hype. The so for Akwasi when the message you crown you are no so for bia free nyame. But one day, my man brotherhood, lovely message, you know. Maybe you be near maybe so channel when Akwasi who you we me aware. Open craft am court. Akwasi who you we me aware. And not so sad name we and Yami ni back kind of we. Sir, Akwasi ye bibi no twa nkofo gu misumi ko simple ayentokwa. Enso nya ntokwa o ebi a me kire medium. Enti no hwese de so for Akwasi Awuah sia starting nyam djuma. Ode ye wura apambo. Ode ye Bishop Daniel Obinim bebre ode ayeme bebre. Nti ohunu se onyankopon ama nsa so ba bia ti Akwasi me kra no me Rev.Obofour me tie se enye Kristo na misuro na me matimi catch out direct say wo na ya Alexander ko obredwumfo no ma for fight bacho evilness ena
I take dominion. And I'm create cartel. Say a prophet being created that cartel na kobeka say okot. Osofo abu no fere ne se kasa bi ntimi mfiri na no mumma etimi kasa o ye okot. Ubu no fere no cha say okra wo no unyam sumu nyina no awadwene mu se nyame kasa kire ne kyɛw. Enso etimi de ahoya ene wotai bi gina badwam kasa ade osofo bi aya nyame amfa ama na nyɛ no. Let's walk on the show and then open the video. China Mike Mutia Momo your God. Who defining the way he understands it. Out of jealousy. Who bet me I software in the chair. But not seniority needed. Impejas will be impeja when Yamimuno. A Jumanimu candy opening me. Now no Miss Minias of be cancer be. So Juma. A show some years. I don't want to throw light on that. Yeah, no me my pang that say year no kind. My chum 20 years. Enya kura, sani pan kura wa ba menim for moada. Papa me chair for moa, better na menim uni aboa me. That's it. Don't know ntimi ma kire pusemu kase ma kire me mase. To be kan me frɛ, ye be kan sere. Me frɛ nipa onimu se ka kire ne sense ma o kan o contradict no. O woni a wotene ne a me mate. Obi ba se obi bi mpa ebo osaya lea na so no gu a ote ho no de sika wanya na toto efunu cars bi a trotro ya adwuma ma no didi obi an se de okra ne nya obi an ne nkra bia me so me ba se me bepe odin ama urade pegya asori asiwa ma osoro obi betimi ne wanam na ne gidie no odi anyepa ose wo chen sofo ogina so da afoforo nti wo ti ba bi na won temase a is okay. But I saw for no, Mestre, that about not saying senior, I want to I want to be senior. But as I saw about Fidianos, it is a could be a sorry and then would I saw for not them, I saw for be bobby pa. Meme can't talk, Pacho. A be should be a truck or man, so for ni be. But then the number the away yet. I saw for company for be falling as a victims. I saw for be caught. Akoye case because ebi kura so omomma kura no omomma ko school aye point omon sa so be so fon se mire bi aye ka me masam e twa ntogu so na ye ode na ate dem mosre e na o se bi ye fro fake ye de fra me ye fro criminal ye fra waza o hye nkom nkofo se ye hihye ho but who sponsor be say you pulling me down for you to become relevant and then me ma jump atra wo level no ma be senior. What do baby na me wono on se de yawo na enkura no so ye no but for mama nkase Obofour, why are you contradicting yourself enkura no so omo ye omo di ye o because be archbishop o na wo twa prophet go me love no so ne enko love no mission me sister bi o me aso Francis you say pim wa me aso ameja akasa enkura no sua won panimfo no enkura no ma start no omusua wo yempanimfo no empanimfo no eye wudifo wo kasam nye nipa kumo omo ye kasam awudifo obe hu sofo pani a wodi ani die ma no kokoam camera bu no wotwa wudifo agu woni nsa office re wo ho but sebe ye nipa mfiri na asinti wo condemn do di akire so no osua do di kanante Dizota ma oba de matches ko sojo to brew ko tuja sojo to brewa onyini no onum bia nya nwa sense de ode tuto no ode tete no eduane so abeto no ma mebochi aso unchiri udi osofo modin but indirectly osofo Obofour no digina so de mo preach fache me do no ni ye bia aye but Obofour ye bia anye umodin ti akora no ba no obodin a obekye no but wo dia na wo ye no na akora na sua etu momonefo yetu okrafo uchi obi tu mo nkara no ntumo but si apasi aka kire fufuo se wonye de na mo mpa aba
no one tiaba madia and you can't check for say in Suba and when you say Meda se oje bread twem ye kwentwu amakra